A ubrati. Ti i ja treba da raščistimo neke račune. Ali samo da znate da sam ja iznenađen i uvređen. Video igrice godinama služe ljudima kao vid zabave ili beg iz realnosti. Mnogi se dosta vežu za likove i svet njihovih omiljenih igara, pa nije čudo da velike produkcijske kuće žele da tu ljubav iskoriste za profit. Tu dolazimo do teme ovog videa. Filmovi bazirani na videoigrama. Izlaskom novih kao Minecraft, Sonic i Super Mario, prosječan fan bi došao do zaključka da je to skorija pojava, ali zapravo ovakvi filmovi postoje već u 90-ih i kako smo već na pola puta kroz 2020. Očigledno je danas mnogo toga čeka u budućnosti. Danas želim da pređem preko 5 najgorih i najboljih iz ovog žanra i na kraju otkrijem šta to čini dobar film baziran na igrici. Započinjem sa lošim filmovima i kao prvi sam odabrao Assassin's Creed film. Prati Karl Lyncha koji uz pomoć Animus mašine doživljava sećanja svojih predaka. Tako se vraća u 15. vek i prati pretka po imenu Aguilar de Nerja koji je član tajne organizacije po imenu Assassini. Ogroman sam fan Assassin's Creed serijala i odigrao sam skoro svaku, pa vas neću daviti komadima Idena i Templarima, ostali bi ovdje 2 sata, ali ako ste i vi fanovi ovog serijala, već ste skontali da protagonista filma nije isti kao kod igrica. Desmond Miles je glavni lik u igrama od Assassin's Creed jedinice do trojke, ali on je samo jedan od mnogih eksperimenata organizacije Templara. Film je odlučio da ne prati već postojeći sadržaj, već da proširi ogroman univerzum Assassin's Creeda i nažalost im je to više odmoglo nego pomoglo. Ja kao fan cijelog tog svijeta koji provodim vrijeme gledajući sadržaj vezan za to, mogu da uživam u još jednoj priči Assassina, ali opušteniji fanovi koji su igrali jednu ili 2 igrice i oni koji su samo čuli za serijal bi rađe gledali priču Desmond Milesa i njegovih predaka kao Altair ili Ezio Auditore. Sem onako priče, pokopalo ih je to što nemaju mamac za obične fanove, već samo za fanatike. Za prvi dobar odabrao sam Angry Birds 1 i 2. Razlog zašto to radim jeste jer da nisam, lista bi bila 2 filma, drugih serijala i onda 3 Sonic filma. Skupljat ću sve filmove kao jednu cjelinu. Najiskrenije, prvi je bio očajan i rađe bi ubacio Borderlands serijal umjesto toga, ali to je već serija. Razlog zašto je uopšte ovdje jeste drugi film. Angry Birds igrice nikada nisu imale previše duboku priču. Svinje su otele jaja i ptice idu po svijetu. Sve kasnije igrice su više bile promjene okruženja, a priča ostaje ista. Baš zato što realno nema priče, studio je mogao da napravi film kakav su htjeli. Prvi put realno nisu uspjeli, ali je zato drugi dovoljno dobar za ovu poziciju. Pre Chris Pratta kao Marija imali smo live action od 2 brata vodoinstalatera koji šta je ovo? Šta god bi rekli za ove novije filmove, realno su popravili reputaciju filmova baziranih na videoigrama, ali Super Mario Bros. Film je poster, ikona loših filmova i prvi na koga youtuberi upere prstom kada kažu da su filmovi bazirani na igrama loša ideja. Priča je očajna, gluma također, dosta stvari nema smisla, ali ono najbitnije, film je ružan jednostavno. Ovo je Goomba, ova 2 su ista, a ovo je Bowser. Realno Jack Black kao Bowser nije toliko loša stvar. Neću mnogo ulaziti u detalje, pošto planiram da napravim Cinemetar epizodu na ovaj film u oktobru. Ljudi su podeljeni oko FNAF filma, nekima se svidjelo, nekima ne. Ono što vam ja mogu reći kao fan horora i onako FNAF igrica, u redu je. Kao horror film nije nešto pretjerano strašan, ali nije ni poenta bila da ovo bude novi Sinister ili Hereditary film. Kao što sam rekao i za Minecraft film, vidi se da je namenjen mlađoj publici. Razlika ta dva jeste da je FNAF za mlađu publiku, ali su se potrudili da film sadrži dovoljno referenci i momenata da zadovolje i stare fanove igrice. Roboti izgledaju odlično, pogotovo jer sam ga dosta poredio sa Banana Split filmom i bolje su odrađeni roboti ovdje nego tamo. Drže se originalne priče, ali ubacuju nešto svoje tako da svi mogu da uživaju u filmu.
Film je očajan, ali stvarno nemam riječi kako su uspjeli. Street Fighter je arkadna igra slična Mortal Kombatu ili Tekkenu na primjer. Priča se već odvija preko više igrica, ali ono što je vama bitno jeste da Guile Amerikanac mora da porazi okrutnog diktatora M. Bisona jer on želi da zavlada čitavim svijetom. Problem je što Guile nije glavni lik nikad nigde. Postoje u igricama, ali kao glavnog lika svi gledaju čovjeka po imenu Ryu. Postoje 2 Street Fighter filma i oba su očajna. Ja ne mogu da verujem da neko uspije 2 puta da oskrnavi jednu od najomiljenijih fighting igrica na svijetu. Ovo se već odnosi na novi animirani Super Mario film. Kad sam vidio trailere nisam baš bio siguran zbog glumaca. Chris Pratt i Jack Black, isto kao i za Minecraft Jack Black i Jason Momoa, su popularni hollywoodski glumci koji su ubačeni u svaki film zbog prodaje. Baš zbog toga mi je drago da sam pogrešio što se tiče glumačke postave. Jack Black je po običaju odličan, Chris Pratt je odradio ok posao i ostali glumci su bili u redu. Priča je kao i kod Angry Birdsa jednostavna, tako da su imali kreativne slobode da naprave film pun referenci za stare fanove, dobre pesme i nešto za mlade. A mislili ste da sam izrećao Street Fighter? Ovo je smeće. Street Fighter je imao izgovor što je star film, ali šta je ovo? Priča je bila očajna, jedva je imala veze sa igricom. Ni igrica nije baš poznata po glavnom liku, nego po negativcima i pogotovo po Handsome Jacku. Borderlands igrice se dešavaju na planeti pune bandita i ubica. Tamo je svima cilj da pronađu trezore pune blaga i obogate se. A Handsome Jack je diktator te planete i harizmatičan negativac koji te prati većinu igrice preko reći ću Toki Vokija ili vanzemaljskoj verziji toga, pošto nemam bolji način ovo da objasnim. Handsome Jacka uopšte nema u filmu i time pola komedije po kojoj su Borderlands igrice poznate nestaju. I kad smo kod komedije, film uopšte nije smiješan. Ni malo, što me čudi jer jednog od likova igra Kevin Hart koji bi trebalo da bude najuspješniji komičar na svijetu. Jasno mi je da on nije pisao scenariju, ali zar ga niko ništa nije pitao dok su pisali ovo smeće. Ako ništa, ako neko ikada bude pravio još jedan video game film, može da spava lakše znajući da kako god napravi film neće biti gore od ovoga. Ironično što Mortal Kombat stoji ovdje, vidjet ćete zašto jako uskoro, ali jeste film zaslužio svaku pohvalu. Sve adaptacije fighting igrica do sada su imale svoje probleme, ali ovo je definitivno najbolja reprezentacija istih. Kao i kod većine filmova koje sam pominjao, kreatori su imali tada 10 igrica iz kojih su mogli da izvuku likove, moći, poteze, negativci i priču. Na ono na što su se odlučili je bilo pomalo mlako, ali dalje je dovoljno puno akcije da mogu da zanemarem njegove nedostatke. Što se tiče vizualnih efekata, prelepi su. Kao fan horror filmova mogu i više nego uživati u ovoliko krvavom filmu i prelepom koreografijom tuča. Neke stvari jesu malo glupe kao objašnjenje kako moći rade i to što bi ovo realno više služilo kao uvodni film u trilogiju ili nečem višem, ali je svakako jako zabavan film koji bi od svih koje sam odvojio posebno preporučio. Evo zašto je ironično. Prvi Mortal Kombat film je bio ok. Definitivno ga nosi nostalgija kod nas na Balkanu jer je bio emitovan više stotina puta, ali samo zbog drugog zaslužuje ovo mesto. Mortal Kombat Annihilation treba negdje zatvoriti i dozvoliti konzumaciju samo u svrhe mučenja. Čekaj, ko još podržava mučenje? Nije bitno, jasno vam je na šta mislim. Da zaboravimo da je ovo bazirano na videoigri. Film je odvratan. Priča je očajna, gluma je još gora, ono malo dobrih glumaca iz prvog dela su zamenili i ti specijalni efekti. Proganjat ćemo s novim. Ako mrzite sebe, pogledajte ovo stvorenje ili će vam biti bolje znajući da ako ništa niste napravili ovako nešto ili još gore jer ste vidjeli ovo. Po meni najbolja reprezentacija filmova baziranih po igrama. Čuo sam i da je Gran Turismo dobar i da je Werewolves Within odličan film, ali ih nisam video pa ne mogu ih komentarisati. Ono što po meni Sonic trilogiju trenutno čini najboljom reprezentacijom jeste jer su znali sa čim mogu da se izvuku ako već rade live action. Njihove priče su bazirane na već postojećim igrama, ali ih slepo ne prate i tretiraju svako izdanje kao zasebnu stvar bez da se oslanjaju da će sljedeće izdanje biti bolje. Sad, šta to sve znači? Za prvo, likove nisu hiperrealistični, Sonic i njegovi prijatelji su dovoljno uglacani da ne izgledaju čudno, ali i dalje moguće u tom svijetu.
Drugo, kao što sam rekao, neće slepo pratiti priču, tako da sam uživao u gledanju i mogao sam da nagađam šta se sljedeće dešava. Treće, svaki film je imao nešto svoje, većina ovakvih filmova ili sve ubace odmah, pa realno nemaju ništa zanimljivo da ubace za sljedeći film, ili ne ubace ništa kako bi imali šta da ubace u drugi deo, pa prvi bude jako dosadan. Prvi je imao Eggmana, drugi Knucklesa i Tailsa, a treći je imao Shadowa. Četvrti će imati Amy i verovatno još par poznatih likova, tako da kreatori znaju da sede na franšizi puno likova, priča, moći i svega ostalog, što mogu iskoristiti za zabavan nastavak. Iako drugi deo bio malo slabiji od prvog i trećeg, sva tri su bila zanimljiva, smiješna i savršena za svaki uzrast. Na kraju, šta je po meni odličan film baziran na video igri. Što se tiče formata, ne volim live action, u većini slučajeva likovi izgledaju kao da nisu deo svijeta ili ovo. I drugo, sadržaj koji se adaptira treba pratiti i poštovati. Preveliko odstupanje od originalnog izvora u 90% slučajeva pravi loši proizvod, ali sa druge strane ne bi trebalo ni baš slepo pratiti taj materijal i završiti samo sa filmom koja je prepričana verzija te igre. Kraće rečeno, odlično bi bilo praćenje već poznatog sadržaja, ali ubaciti nove ideje kako bi film bio poseban. Pomenuo sam poštovanje prema filmu, ali isto tako treba imati poštovanje i prema fanovima igre. Dobar film tog žanra napravi nešto za realno najobičnije dečju demografiju, ali u sebi sadrži dovoljno materijala kako bi stariji fanovi bili zadovoljni da gledaju. Na kraju, što se castinga tiče, treba biti realan. Ne može se gurnuti Dwayne The Rock Johnson u svaki film jer podiže gledanost za 2%. Svaki put kad sam čuo da takvi ljudi glume, bio sam skeptičan. The Rock, Jack Black, Chris Pratt, Ryan Reynolds, Aquafina, Travis Scott, dobro ne on, svi su oni hollywoodski glumci, tako da ne možeš od njih očekivati da vole ulogu koju tumače. Stvaranje filma nije laka stvar. Adaptirati već voljen proizvod koji možda i nije za film je realno, ne može svaka igrica biti film i još teže. Ali ono što najviše pokopava ove adaptacije jesu produkcijske kuće koje gledaju da izvuku maksimalno para, prave nepotrebne odluke i postavljaju ljude koji nisu uopšte zainteresovani za ono što rade. Hvala svima na gledanju, stvarno vam hvala na podršci iz prethodnog videa i dalje mi je nerealno koliko je ljudi samo došlo zbog Minecraft filma, a mi se vidimo u sljedećem videu. Zdravo!